Yar, Oke, anu apa Yar? ada we yang nyarut borot we. Cong. Cak dengar depan nyai puro pakai. Cak kancan sosam lawin dari ya Yar. Mungkin kelakon dengan diri ya. Cong. Cak dengar depan nyai puro pakai. Cak kancan sosam lawin dari ya Yar. Mungkin kelakon dengan diri ya. Ada pemuyar tuh. Nih cara gen sedih. Ada apa ya? Kayak mah. Iya. Kecil ngaki dari di segi buru cara sedih deh. Engkau ki buru bisa melawi cale ka tuan. Kita ada remah. Ya pelantang lakor iya ngari ya. Ya latin ya ya. Sabar kakek. Sepenting kelakon na kakek jahalan. Insyaallah ya Allah ngabantu kakek. Walaupun kakek cale orang, lanjut aki lakon na kakek. Ngerti? Iya ka tuan, kelangko. Jawin ko kido sa kanan di parlong ko kan nga talaga. Iya. Ya? Katanya ada benyan. Bola cek tempeng boy kon bang barturi. Tempeng boy. Alhamdulillah ya Allah, paling rezeki sareng ajunan. Ya sepeda ki mogo apa? Kemeyak tak ngi bos Wak muyar. Pola muyaran gitu. Coba nih. Cek nih sarang muyar kana. Jek samlawi di mon ngocap tak iyak nallo. Lala griki. Lala nak kanan tandi bapak. Pola beki kemuyar begitu.
Kaki wi. Iya ya. Ada apa ya? Kaki anu apa sih dan nawi? Anu ya. Kok terus minta tolong lagi ya? Minta tolong apa? Kok minta tolong ya? Wah sepeda mogok. Coba ke bengkel kok. Kok tepatan yang di PC ya? Pola kaki aku PC ya. Imun bese berdewi. Perpan ki pura tembang sengko. Nyare. Cukup ya. Alhamdulillah ya cek cukup ya. Tina bingko deki mon dan di PC kok kan langsung ya. Wis we lang kuwi. Palandi seretandi la torot. Ano apa samlawi ntar resero? Ya rangkong ya. Iya we. Kok kintar ke bengkel pola ya. Rangkong ya. Iya ya. Tura ki buru samlawi ntar denna. Iya kak tuan ki buru. Beda apa? Minjam bese ke sengko. Mi baki biya ke. Dicereng parlo kak tuan. Beni masalah parlon ji ya le. Incan kaki kede pasabdi. Markan kake nyari so urusan. Papi kaki ya beriin cuman. Imun gajina nakar gelo samlawi mesti sengko. Cuman cereng samlawi ji parlo kak tuan. Plan sepeda rosak bede bengkel. Ya beri mencam bingko. De ram kaki hari ya. Kita apa kak tuan. Mun bagi sengko ria. Tanda cerita orang nolong orang rekorogi kak tuan. Ya mungkin ki nyama sengko ria. Bisa ke parlo orang. Kok siapa bentuk orang juga tuan. Porque nyama beri andi. Jadi nakake pasabar ya. Kau sangi tinggal kio jan ore. Sepenting kelakon mereka kake halal. Ben kaki tak disnong disilakon. Lakalako tak apa-apa. Iya kak tuan. Jaya, Apa juga tuan? la terima ada sedekah dan Ulah kak tuan. Tak usah. terima le. Ada insya Allah kaki lebih butuh daripada aku. Terima terima. Kangkui kau di kaki. Ngerti? Iya kak tuan kelangkong sebenarnya kak tuan. Tak apa tak apa. Juin kau mau ya. Iya iya iya.